Başlar öngören. Şunca yeni kırgız elime doyuyorlar. Hayvanlar. Akmaklar. Makuluk. Mağlutsunlar. Bari bir program. Öz üstün Kırgızlardı korğanlarına Türklerdi. Bu yalbaydalar Türkiye Turganlar sürünüp. Hakkıla. Çıkılar kadınlar çıkar. Sıraların ortasında çıkar. Takıyorsun o pişkeke takıyorsun. Koşu olur pişkeke takıp koydun bol atarsın. Sakenlik uzun, sakenlik uzun. Sen жақсы президент болсаң еліңе түрктерге құл қылмай сақта алмайсың ба? Президент! Мына жерде түрктер көзін жалағандар, бізді қорғыландар. Елдің құқығы жоқ. Бұларға мизам бар, қарапайымға мизам жоқ бола тұр, айбандар. Bu деген не? Betücek ciğenbek yok, uşular katıp vermek. Başka ne? Yittekene, yittene Ne çaradacaksın? Çık gel. istikin. Çık. Sartlar yürekte yerden bular maldar deydi. Kırgızlar maldar deydi. Gelir götür. Bugün de Kırgızay yerinde şunca yer çoğuldu. Onun çoğulgan narazılığın uqbay. Korgorganlara. Nece bakıyor? Korgorganların Ahmet Hanı. Hizmetkarların bize kunukala çoğulayla bir yer bolbay. Az kunukla dedim. What is it? Ne
uşulağa. Yerde tekrar düşündürsen yer, sile de gör düşünüktü. Yerde başı da sile başına çok. Vah, mangussun. Kırgız adamlar, görün öyle Türkiye'den gelenler. Bu dinin naçarlığı ne sebepten pisliğe? Bana bu dinin naçarlığı degen koy. Biz Kırgızlarga salgı koyatır. Gelsin, bu kalmış. Gelsin. Kırgızları da bıraklarlarga mine gelip de palu çalıp. O ayakta turu. Kırgızlar jakşırlatır. Huan'a geldi kıtağa da bulmaz. Türkiye'de gol bittik. Kırgız'da kaçar dedi. Gol bay kaldı. Bıçağa kaçsak mı? Sen yiyordun da biz Orsk'a kaçar. Canım ben aydan dedim. Tut dem gel Kırgız'dan alsın. Ben sadece pokatırın aytayım. Yemin pisti. Hem cevap versin. Yemin karaya varsın. Karadan ölsüzden önde. Karakçızdan önde. Uğurdu ki ben kıyıradım. Zakon'a işte. Zakon'un bunu oğuzun bilir bekir. Olsun olarak. Zakon'da bunu oğuzun bilir bekir. Buyrutma. Silekte calan buyrutma. Şimdi ben de Şurca yerden çırçıra bu da senin balandan, apandan, atını terbiye eden. Kalk bakayım. Oşan ayttılarçı, emniyet sebepten bizde toz otasınlar, oşağa talap. Oşa bizim talap, niye cevap veresiniz, oşa tozkanlar, emniyet için. Bizde cevap vergileçi. Toskonda eş nersenin toskon yok usta. Emniyet için toz otasınlar. Yol üstler tostar, yol açtı. Türkler bizde kulmuş taşlardan, Türkler bizde kulmuş taşlardan. Türkler'e söylenmek basın. Allah çoğal. Çoğal Kırgız tekrar çoğalsın ha bana. Tepkilerdi. Yeminle tutmayın. Yoşaka ötüp bırak. Aydın'ı bari bir todos. Yozaklar işte karapay mı yedin? Kendime de ne gider ama. La internette göt karavatım internette silen hanaya da bir gelirdi bile. Bu yavda kadınlar zorduklarında bir para alıyordular. Bir bizdeki tüm attılar. Kempir çaldırda para sama attılar. Ne yiyorum da bunlar ya? Bitti çok. Ama ne de yapamaz yok bak. Kimse de yapamaz yoksa. Silen kim terörgönüydü? Türk'ten terörgönüydü. Türk'ten terörgönüydü. Bunlar naçan birine başlamış gibi. Ya koşu karay. Naçan çakı yerin başına ben ne yapar kalacak başka yerin göre. Canman geç bitti benim göre. Bizim talapta cevap verin. Kaydı kız. Emre için kaydı naçanlar. Kaydı bir gel. Bizim talapta cevap verin. Ben gelin kim? Lan gel. Partiler mi? Yok gel sana. Sen geldi kalkan geldi. Çakırına şak et. Yerin toz var. Bir bak putem yol toz var. Naçanlığın çakırına. Аны Жылзаманбеков Налтуура жанагыдай экономикалык кылмыштуулукка баргандардын өзүнчө шотун ачып. 2 шот ачылгантат. Мисалы үчүн кээ бир сиздердин коллегалардан сунуш берип атат. Өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар. Ошого өзүнчө шот ачып берсеңер деп, аны биз ачып атабыз. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн. Ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн. Ага да азыр мына бизде макулдашууда жүрөт. Каржы министринин астында шот ачабыз, ошого токтойбуз. Өкмөт айтып атпайбы, мен эсеп ачам дагы кыргыздар топтоп карызды төлөйт. Айланайын, аман болгур. Эс барбы? Мындай бир ой жүгүртүү барбы мындай? Кайдан түштү ал? Кыргыз белчесинен кредитке батып, балдарын, кыздарын окталбай атса, анан сенин карызыңды төлөйбү? Кыргыздын бүгүн желкесинен ези болуп турган кредит деген маселе бар. Кредит албаган үй бүлө дээрлик жок эсе. Мына силерди окутам деп ата-энеңер кредит алды. Эртең күйөөгө берем деп кредит алат. Үйлөнтөм деп кредит алат.
там алып берем деп кредит алат, ипотека алат, там куруп атабыз деп. Анан ушу бул өтө акылсыздык маселе бул. Өтө акылсыздык маселе. Кандай дейсиздер? Ушул жерден иштеп акча таба албастан сыртта тишинин кирин соруп, кордук көрүп сыртта жүрөт да кыргыздар, анан кыргыз өкмөтүнүн алган, жеп ичкен, чоңдордун кан сарайларын салган, миллиардер болгон, доллар бою миллионер болгон азаматтар үчүн ошолордун карызын төлөйбү. Не деген акыл бул? Не деген ой? Эгерде ошондой оюң, пикириң болгон болсо, Кыргызстандагы 100 ууруну топто. Эгер чындап кыргызды карыздан кутулгуң келсе, урматтуу премьер-министр, өкмөт башчы, 100 ууруну билесиң, бардыгы билет. Бардык кыргыз билет. 100 ууруну топто, ушундай кылып жыйна, айт. Жедик, ичтик, эми жараткандан корколу дагы кайтаралы. Де ушундай деп 100 ууруну карма. Анын 35-ин издештин кереги жок. Жээнбековдун чөнтөгүндө бар. Тизмеси барбы? Ошолор топтобойбу? Мына карагыла. Жаштарга орун берели. 92 жаштагы премьер-министр кайрада Малайзияга келди, 92 жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурлардан. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баягы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган, жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап койду. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев не деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казынасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Күнүнө 1,5 миллион доллардан түшүп атат мамлекеттик казынага деди. Күнүнө дагы түшөт деди. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт деди теледе. Мына ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан